Tvoje ime veliki poglavica jako podsjeća na jednog našeg znanca. I mene. Poznaš ti jedinu zmiju u našoj šumi, gospodina Slinišu Skliziguzića? Ime mi to ala i ništa ne govori. Bolje je da gibam u nesvijest. Neki problem, veliki poglavico crvenih zmija, a? Ha, ništa ozbiljno, nadam se. Ne brige, ova je uvijek bezopasan kao mačkica. Jaj! A ja mrzim mačkice. Sliniša! Da, Sliniša, a sad ćeš nam reći što se to uistinu događa. Da, svakako. A bio je to tako divan plan. Plan? Kakav plan? A plan? Čekaj malo. Govori! Rekla sam ja Smradoljubu da su ti laserknedolni raspršivačima jako opasni, ali on me nije htio slušati. Kladim se da već napadaju ozon, kao što su već rekli na Blabla viziji. O, polakše! Što je to opasno? Kakav ozon? Ma ozon je u zraku, a kad smradek pritisne sprejom, počne šiknuti kao zmija i pojede zrak i onda me on pošpricnu. Čiha, to znamo. Ali znači li to zapravo da crvenih zmija uopće nema? Ne, samo tih sprejeva punih frizenog kretena. Znači, ljudotine misle da su ti kako se zovu, opasni? Pa da, a Blablavizor kaže da uništavaju i biljke i životinje. Moramo pronaći Smradoljuba i Smucala, uzeti im raspršivačem, a što oni bili? Za mnom, imamo posla. Mislio sam bome da postaću kralj, ali sada vidim, stigao me kraj. O, mislim da ti možemo oprostiti trenutak slabosti. Ono što si nam rekao može spasiti šumu od velika zla. Jesam ja sad junačina? Ne junačina, ali ni sprdačina. Tu poglavac se izbrbljao. Kaj bomo sad? Naketajmo! Kaj bomo s kutijom? Zaboravi kutiju! Joj, tamo. Razbojimo se! Čekaj! Ne mreš ti naći svoj grb, šefe! Smucalo, ja se ne igram, ja se skrivam! Eno ga! Napadaj! Ništa ti ne pomaže, predaj se! Nikada! Pa dobro, pa što sam to opet tobože skrivio? Između ostalog, doveo si šumu u veliku opasnost tim raspršivačima koji sadrže kokofeferone. Ugrozio si zdravlje svake životinje i biljke u šumi, a povrh toga si i mene pošpricao tim smećem. Zbog sitnica tolika uzbuna. Sitnica? Vidjet ćeš kad počneš radit. Radit? Da, raditi. Opraćeš svaku kapljicu tog otrova s jednog kraja šume na drugi. I to s ovim. Počinji odmah sad. Dobro je, Platone. Bojao sam se da ćeš biti preblag. Grgure, kad netko ugrozi naš dom, za njega nema milosti.
Smuce, gdje si? Wow, Smuceka nema, a smradiš jak šljaka. Ja ću pogledat što ovaj blaka. Kostolomac Svinko ide prema pobjedi. Vodi se divovska ogorčena borba. Ima slike. Kostolomac se baca u ljevo, dobro je stisnuo protivnika. Protivnik pada, posuče, Kostolomac pritiše. Protivnik je na užadi, tako je. A ljudi, je li to moguće? Prvak je na padu, Kostolomac Svinko, novi svjetski prvak. Ljudi moji! Dobro te je bilo vidjeti, ali nemoj taj program reprizirati. Mogao bi se Smradeku svidjeti. Dobro skravište, a? Priznajem da si me iznenadio. Osušilo se, ne da se. Da se, samo ti nastavi. Kiša! Što se to sada događa? Kiša! Prekrasna kiša! Sve se ispire! Još malo, ne viri. I... Tadan, tadan! Tvoj omiljeni špageti s umakom od rajčice. Kaj, šefe, nema tko sumaka. Joj, previše ga ima! Joj, niš ne kužim, šefe! Crven je, crven! Ne želim tu boju vidjeti cijeloga života, kapiraš? Aj, dobro, što se ne može više bilo, dobro. Nemo me tu nijednog doma. Čudno, a tako je špricao tim raspršivačima da bih se zakleo da je to Smradoljubova omiljena boja.